India rongno jotona hambai belai ke nangmani kok ngoma haise ang India timo kickbox and heavyweight world championship thungnani chance mangkha biskangni 18 October Africa omoni heavyweight world championship nai notice ni hingkang first time ang no sekang mano tai sini Tripura sa ni bisingti Tripura sa hingkang no manmani tabuk sa opportunity hingke ani koimung hingkama se takuk sang buhuk sang rongno jotona no suba hingke immediately suba hingke belano sanai hingke aboni bisingti ang sini state government no খুব কয়মং ani bisas tongo plus sini edisi hapangno ani bisas tongo bopro chubano immediately chuba hangke 30 tarik rogo chuba ke belano sanai ani thangjana hingkangke 1 tariko thangai Delhi wa ango jagawa 15 dim ni bagai camp khlainai hingkangke chuba hangke jotono chuba hangke milogoi 1 tega 2 tega ko milogoi chuba hangke belano sanai hingke ang je nasingmung hingkangke tabuk ang kaisa tiki phaigangke sudoro Ajit Deborma smia Tripura sa jotono Tripura sa hanjangnai tai chini je Tripura hastiwa tongnai chini je 19 dofa Tripura sa hindi Bengali hindi jotono milogo judi kaisa judi o jaga wani judi medal phaika ba judi phaikangka chini state ni khub gorbo tongnai number 1 agenda hangkangka second time hangkangka ang world championship ni judi India team ni platform ti judi phaikangka notice ni bongnai tai Tripura ni mungoi bongnai tai TT edition ni mungoi tribal ni bani sini mung manai hingkang abono chini belai chini je kungthai barani leader ba senior ang kono political ni borok buya ang just sportman ni bisingti ang develop khlaini truk truk sai tongnai tai romde gonda sora Russia bari aba hai kabang ma thangkrung tongo borok no chubar nani ano judi subai man khangke next year ang hai kabang ma player phainai aboni bagai ang belai khano koijawo ano dati phat phat immediately par khlai mangka belai no sanai ano subamani hingkangke tabuk sachini singer Prohor Deborma bana 4000 hairuk subakha hingke second time chini Gulagati ni Romendra Kiran Kotra hano sar Romendra bo subakha hingke plus ano tai chini o jagani Chorlam Kendra ni Bidayok Daraji bobo subakha hingke tai khumulung ni tamhne sanai nana nungbo sengkha mutai ni bongso bo ano 3000 subakha kibang mara ano subanai ni yago tongo yak tongo kang tebo abo haibai abo ketolani just ngko roxiko selection coffee ba jotani officially jagano nangpiro 1,70,000 ni hingkang o jaga agenda hingkangke flight ticket visa ni khoroso hingke Delhi o tongi camping aboni joto milogoi 1,70,000 nango boni rate hingkangke emni no 1,00,000 ngko 1.5 lakh nango bebagai hingke ang je 3 bosor doro 3 bosor romoi class khlaijak ni bisingtei aboni bagai ani fine nango KFC ni bagai tai 20,000 bari oi 70,000 ke fine ngomon totally hingke je hastini chini je bisas khlaimani chini je revenue minister tribal welfare sarsong nang belai ke bisas khlaio borok immediately siddhanta na khangke belai no sanai ani thanani time bo kreiba chini kungthai bara ni bisingdin na sikangke angno tabuk sa number 1 Indian platform tu bunai tai ang thui roi jan roi phuno ang medal tu bunai try khlainai abono ano emergency dattino subaiman khangke belai no ang koimung sano bisas khlaiyai chini purbo MP Revati Tripura sar immediately bo ano chuba khangke belai no sanai hingke tai state ni chini Susanto Chaudhary sar bo abono ang first bo malai kha 18 tariko 18 tariko malai mani bisingo bo ano kok kaisa reka 19 tarik logo logino 18 tariko no secretary no ringai sport ni secretary no ringai omidok no ringai council ni bobe asugi siddhanto na laikha kang soho khlaiye borok ano service bo rani kok khlaika tai plus tiki phaimani pore kangke borok tai kok bo sajaga logo logino saka bo 19 tariko kaisa video ba chini je council nei netaji somoni o jaga o thangi saka Ajit Deborma Bisramganj ni bo kri borok bono par dati kisa seng par khlai mangke belai no sanai ni saka kang 23 tariko hanya hai thangpika state government ni thani o thangmani borok ni assembly choloi tongo assembly ni bisingti phun ang boni office thangmani boni PS hawo 100% ni success nai ni tole sawo tabuk sa maya ko ang aboni koimung chini state ni sport minister chini sar Susanto Chaudhary no kang tai chini je TT edition ni sar song nang belai kheno respect ro borok ano chini Tripura sa ni kisa dum sakangke belai no sanai kang tai kaisa abo khe mane tabuk rom di chini biskango lai thangnai kok chini 22 robi no je suba ma hai India idol jotono bono suba khana par khlai ma hai
khoksa khongni ke 22 robino je par khlaima hai ano par khlai kanke 22 robino je par khlaima hai ano par khlai kanke ani bote bo live kaham ke success ngan kha khlayo next year ani commonwealth game finai olympic finai asian games finai abono ani nasik mung kanke olympic nang nasik mani ang tabuk bai martial art thungmani praya je kickboxing mani no tabuk bai pray 15 bosor hai romai thungai tongo ke abono ani tripura sanang representing go tebo kaham ke next year kaham kaham players namna ni bagi try khlainai tabuk sang jodi parangi thangman kanka next year kubang mani takuk sang buhuk sang nang par khlaini try khlainai tole tabuk asa tole khlayo 100% no 99% tole asa khlayo ani je 48 kg ani weight kanke 48 kg wo senior team khul konta go hingke o jaga wo jeng thanai nuka Russia wo chini je Haryana ni Sandeep Singh bo thangma jaga wo boni o jaga 48 kg wo Haryana ni Sandeep Singh thangmani bo jaga wo boni opponent phayange gold medal mangkha hingke same ani bo 48 kg wo no tongo ani bo mo hai asa khlayo 48 kg wo no medal mana ne ani je ani weight hingke highestly tongo 52 wo tongo hingke ani je all India ni president Yogesh sir bo ano saka ojit nang abona 48 khlai kanke belai sanai ni weight phaya phun ngi mano om hai weight bisi kom kang aboni ni guruji ni kogna nawai nang weight bo komi rekha 48 sanamka kang asa khlayo medal phaya ne tai ani jara Christian ba Hindu jara Muslim mrogani bagi kisa 18 tarike pray khlaiba Bhagwan ni thani jara Christian ke bongni God ni thani jara Hindu hingke chini mutani thani jara thuruksa hingke borong ni Allah ni thani suri kanke belai sanai ani bagai hingkangke